Dihoi nang dok burku do helaku jong doa unaeng dison omakmu natorasmu do ibotong tangyang nami nang anggia ma rumah tangga na marhabiara tutuhako rumah tangga sitiruon gajang mau murmu di pasu-pasu Tuhan akan naniulan ni tanganmu jalah pamu dililiti ador muna di pasu-pasu Tuhan nang akan pinikiran ni rohamuna Tuhan ma na mga leod dihamu nasaragam ni pasu-pasu dinggan nakaningan di paborhat di bata marhite na posona di bagas joro ni Tuhani ima parsari peo muna di bagasat Tuhani tiuk menang hatani Tuhani dah tiuk madahela haholongi maburukon ate haholongi ma sian naroham huboto holong doroham tu burukon pos dorohaku disi alani siga jang umur mahamu ima hatana bui hupasahat Gadi. Beda mama musi na hobar tusi. Gadi maksudnya. Tubuh alana daina, tubuh sikoru, tubuh anara koina, tubuh aboru. Asamarlu gamahamu di sana solu, hangalulu inariko dalam tingolu. Ihot maho di hatua omi tadi kon habosomi dua pangalaho malo malo hoboboru marsiadoba marsian juang mahamu bersadaroha burju burju hoboruku Marsi madua asa tada mahoina daboru